Manipur da koigi hauki me ohum digi tholok pa irang asina mar mar ngasi phauta dum matet lep laitna lairi marak sida hauki me ohum irang se hek thokpa degi hauji phaupada Manipur internet shutdown tawba to tongan ba mobile data sing aduga khara hang banatana meyangi oina openly to hang da basi numit 190 gi manung da only 3 days hauki ba September kulum doi kulmari kulmunga hanga matung da mu irang tholok degi hariba mobile internet se shutdown tawkhre marak sida koigi broadband service na sing ba duga tongan VIP sing mari laina ba makok tong official singi khak natana miyam da piba mobile data service sing dia dum thingjin na thamli marak sida koigi singi ancham on Naga Students Association Manipur na hariba irang na sohan da district sing di mobile restore to bi mobile data se restore to bi hybrid sing ki kholaw law bolo na koigi masigi da makta economic blockade pakhaw tawduna sathari adu marksida koigi singi district marida internet service se hangto lakani haiba wafam koi transport minister gi maike di thamki ba leire amarom da mo koigi 190 days totally hoji pawta leiri bse adu Manipur sina koigi India gi barung da khwai di hena sangba ani suba Kashmir na 552 days internet ban tawra matung da Manipur da 187 days internet ban tawri masimana irang asi tasenga laksan mangam labra ko mi homni tholai ba pam da ko sung asi mapung phana laksan mangam labra masina khulai am oi dibra internet ban to ba internet blackout to basina irang siki horokpum natraga masi masamari chandrokpadi kan mangam libra natraga na masiki internet ban siki marum da kari leiri koigi masina koigi kana badigi hena kana da baham phuloi baduna hena oidabra duga masida daylight robbery oi ba haidi data hapsalura kanda mobile data mi mana khara hapu bodu kharsina bayani hare kanda amu yaki dabra mano gada Manipuri economy da kayam sole happiness me mata da internet blackout weapon of control have topic khana na bodu pay news ki studio election birip sai hek thangna na election birip se ji Bikram Sharma provider GI facility services ni ham do ja Bikram Putram do sari oja mathang da mayai election birip oja maibon faumai ex corporator IMC ni oja maibon stram do sari do hum suba case oina matai thang thang election birip oja ring kumuksam editor Imphal Times ni zaring kup stram no sari ai ham se oja mai bon degi tum lag sake internet thingba haibase kai gi dam thing ki bano se myam Manipur praja punamak na masi khangba masangi maram di me 3 day gi thorpa group kangup ani khaki class ma thoi common class high sira nataga smane thopa sidegi government sina masigi kutong sa baloraga internet ban to ki si internet ban to basi government to si kai gino thinki bu kam kai gino no irang si loishin na bagi pandam da aduga masi internet hangla di internet hangla di masi irang si he na kan kan kong pani si chum khanna na legani aduna masi internet si ban to ra di soidina irang si sum nem thagani habu okhalun de gi thingbara kai gino de ban to no habu haiba khoi isino kangup ani ma khaki class lag basida amana ama oji government haisi moi extend to ra sum thinga isi moina government lo le home department am ka he lo le ba masi akam pe ngangen ba amaga sauna bagi singang ba khopa singba thok pasina masi lan ase lo simba ngamro aduna masi thingbani hare aduni madu haga thingla su chatabna no ai masi thingbugi mangja ba ektang han thamjege ba maroina tungi future oidaba students singi career da masi internet ban to bodigi moi de mangjaba aduga school college daga hoji entrepreneur singda aduga kana gumba government gi employee phanghok da miyam aduga hoji net ki khutham digi yum le jaga pisa tanjaba hingnabu honajaba imung pur toiba punamak asigi di government udre just hoji hakki khanna bedu khakta adugi khakta ne na uraga zum ben tolisi aidi asi chumda brana khalli right se akoi gi civilization hongdoro bakan jo ape sablom na haijage bako mewe basi akoi si khakka oire ko mewe basi ora kan jida aina oja dei kanom pa me ha kan barter system aina oja nang silawro nang potoi logi longnara me adubo khale rom convenient orakte bako nang nu chawe dina pi in tonare wakhol mewe second thochum lae bako adi khale ga di phara ibani common medium si exchange medium si coins ohela je hai coins si yona sabani ko thang sab matam du ko aina mem sabani yo che sare aduga aina kanam pa mudang si loro nang potong am piron tong nei
ada yot se mu sagol thawra pure ka woi matam da ko ada yot se ta hoba yawi lummi adagi puto pusa nuai te ko yot se nuai tam ne khale paper currency when on thu asi na haina me am se ko lan je hore first world war second world war hore the paper currency issue lan manung di duplicate me am nam na re asai gi military me am do thare aduga moina supply line si kalk ki yaw buni na enemy sin na ko asai gi no moi leina ba ration leina ba sa se moi lan mi sin je phara ga ai mo ko sa ju lan pesa namal le mo ko adai khale ga mo lan loire kan sida technology gi khar hore hor ma tam sida pesa gi format si chi sum to bu si duplicate sum am thok ra adar ma si digitize to ra se na koi gi zeros and ones binary system on thu ani na malak na re internet hor matam si de ko adi koi gi wakal si de ko si de matam da pesa ju kamaina koina aina oza de pinning masu kamain thal kamai pi ju no coin su nate paper currency su nate hai ko adubu atm debit card credit card na hore hor po se ko adu debit card debit atm je hora kan sida sijum inconvenient oi re na mo khale ga mayam na ayu mayam thole ko mok masal leng mayam tholo matung da upi system no introduce tore nang khale ga di sumai na kenom pai ra ga dukan cha le pot la yani ha jana di khang mang phau na rom ni adubu ngasi di upi si reality mo oi re ba aduna sidi oi poji pesa jin pot lai nari na mayam na google pay adu tam na ko adu da nate ba ngasai gi evolution si aham da desktop computer mi yum da khin bai si it was a luxury for every one of us people who can afford they buy it 70,000 80,000 1 lakh 1.5 ko computer system si matamam da sumi adi khala laptop thole ko laptop sin na mayam se khala tablet an thole adi khala mobile an thole ko si pura super computer ne ko pi khaw pa chat la ban ne si hek thadok pa yadram ne hek tumam dai de ki no am bu se ko aduna khudem mo se ko se depend to ra ne bajik se angang right tam badagi tum holak pa gi cha badagi thak pa dei kai lagi ada sigi sam internet yaw dra ga de mo si jo si bane ba to yam na practical ba khang de khang da ba ta ne ada akhoi lam si da thoning da thodo myam thwe ko lan ji hore karana hori ada su len khang da ba ta ni ko lan ji hore ada lan ji thing jina bhona ba da loina bhona ba da internet thing jal laga lan ji loi ra bra ba loi de ba ada mo khara hang du ni hai khara thing jan ni hai adum mai nongan he loi re pi loi lai ni bu ko jaga kha hang hai de kharam thing ni hai akhoi hang ke pro hang bi ro sen dam laingang na bhajana puning chan hona biro akhoi cyber crime department do bhajana functional hen biro aduga head speed story mem se si bhajana control to mi yo se war pangam jagati apha pun to bi ganu penalty na fine ta han bi yo ba irang si amuk hen escalate torok tana ba haibagi akhoi su dum opinion pijeram right maram di kay no da kudak ki ba irang do horok tangai bani na madu namdha na bo na ba internet se some means some 5 days ni moina ha ba thok pasi ko adu minus some thing ba se dum phai na khale akhoi gi su idea da masi phaba measures ni maram di tok nga je rumors yam sandu edana rumors su sin su akhoi gi irang si escalate to honna ba gi maram achu mu na akhoi admai khalle adu masina makhata na sangda ba du di there is not a solution le akhoi am ko na dum hai ana maram moraga kenogi IT sectors into work to jaba yum dagi work from home to jaba mapan dagi to mayam amana masigi mathakta press conference to dana adagi ai ga punba collection ne bauta kenoda akhoi gi high court ta internet bench maram cha de na magi hangdok na ba na case yamna petition yamna file to re bu tawakanda hoi high court ki su mogi verdict to dum pire hangdok na bagi means yeng view khot piu government na su yeng bra yeng da bra admaina to bugi pot ama adum lei hojik se akhoi gi lai pot sida masai su mamang da hai na bi gre internet thing basina tho ibal lan ji lotion bangam bra hai bu internet chiga lan jiga mari chi kayam na kadai leina ra ke du ne lai ji manipur da hoji internet thing ne na hari bisi kamai to ge da magi revenue sector akhoi gi ngasai gi lakadaba pot mayam mang e manipur internet thing business everything has been digitalized e-governments ki pot lakrawni adagi gst gi wafum la ibni sigi mayam sin loina collapse obugi pot am khak lakpadagi male ine khanbada lease line kaina tawra kana ngasai gi
broadband service ใช่หางดูปะหัวเอกก็ดูด้าคุยเป่ามีสิ่งที่สุดpress house สิ่งที่สุดปีบอยู่ฟุ้งยาวเวลาก็ดูบอกที่ดูพาร์มาตั้งครั้งนี้นะคุยพาร์เองกันละสิวะเอาละคุยนะมุกดูด้ยิงด้วยเชี่ยก็ไม่ยิงกันมาตั้งแต่งั้นใช่กี่ broadband ดูลาอับดีนะคุยนะ press หางดูมาตั้งแต่งั้นใช่กี่ปามเดียนะคุยสิได้อินเทอร์เน็ตคุยงั้นใช้ mobile data อินเทอร์เน็ต service ได้อุปพังเดียวคุยมีอะไรเลยดิเชี่ยให้ดี broadband effort ตัวงำเดบะไม่ยามดูใช่ค่ะไล่นั่นใครไปกี่บอกผมไม่ได้เลยนั่นแต่อูเดบะคุยน่ะปามเดบะดูก็ขังเงินสุกันเดบะ somebody sympathetically สิกิปวดสิดายานิงเดบะมีมันเลยให้ไปสุคุยน่ะดูกิปวดสุคุยเดขังเงินเดบะกิปวดอามุสุอวยบะดูบะกิปวดเชก็ไม่ตัวเกดไม่มันทักกันเลยนะเอาคนนี้ยังไม่ทำเพราะว่ามณีปูเด็กที่ทิ้งเงินเนี่ยมณีปูกี่มาปานเดเลยบ่ครั้งเห็นนะถ้าว่าไม่อ้ำสิเนี่ยบ่ก็มณีปูก็ต้องในที่นี้กุวาตีอยู่ที่ห่างไงบ่มิโซรามได้ห่างไงบ่วันนี้บ่ให้บ่อาดูนะนาการินได้ห่างไงห่างไม่อ้ำสิกี่อาดูกี่ดูได้คุยกี่ peace mission กี่บ่อาดูกี่ solution กี่ปรกไปอ่ะบ่งั้นสักกี่คุย negative feeling ตรงนั้นก็คุยขันกุมสิ solution กี่ปรกไปอ่ะบ่มีไม่อ้ำเมื่อกี้ idea ไม่อ้ำมาทั่วกันเลยรำสิคุยดูอุ้ยอยู่ก็อาดูกี่การนั้นบ่ดูสิคุยน่ะสุดาคุยไม่อ้ำสิจะพังดรำนี่นะอามันเนี่ยก็หายแล้วก็ปังโลกโลกบ่รวยน่ะอูดรำนี่นะอามันน่ะจริงก็จะแล้วก็ชี้หายเลยชี้โตเลยหายก็หายตัวไม่อ้ำมันโตตัวน่ะจริงแต่ละคนน่ะโตตัวกี่ล้านสิคุยกี่อินเทอร์เน็ตทิ้งไปสิเนี่ยนะคุยกี่สิเนี่ยนะชวนบ่กี่ไปตายก็มันดูสิอามุกไล่ก็ใครมึงกี่น้องให้มาตั้ง selected telephone number ครับ home department นะปีละก็ with a series of long procedure ก็ดูด้มุกจะรู้ให้ช่วยมุกตัวให้ตัวละกันแต่ white listed ตัวไปนะมุก number ครับตัวมีคดีดูไปให้เลี้ยวสิดูนะมาคุยสิ่งสิ่งนี้ไปแล้วนะมาคุยนะอุริโพสินะมาคุยช่วยดูข้างกันนี่ดูนะคุยกันโน้สิดา government นะ third class second class first class citizens คุยใครดูรีพอร์ตอะไร